Hallelujah. Praise the Lord. So, lady thanga because of nature's call. I found norok belai khatum khaza kana singjakna. Faidi. Kaitan kok bai kuplong layan tinibo. Zorawo tini faimanlia because of nature's call. So, norok patiently nashing itong mambagi norok no hambay. Kokri. Taitam klay lene horona. Zotono samani yaglo. Kaya jan ong nao toy punong mong seksual sa kanya. So oso tangi hanyo. West klay lene. Kaya ng kuplong layan. Hallelujah. Praise the Lord. So, norong non pula sengna musung sinay, bahay, Yesus Kristo tonggoy, norong nilang mababahay. Okay, norong tong muna bahagi punong na norong ni comment so. Okay, tong punong di, nin tong muna hingga ke babahay ke. Buto, jadi kogit punong lainnya pano, bos kanggo keriba. Comments ni truti pun punong siri, norong tong muna babahay. Yesus Kristo tonggoy kait ni kogo tonggoy, norong tong muna babahay. Hallelujah. Oh, syakaralara magara bastike. Ha ha ha. Kia batong tugak kerja. Ang tong tugak ni sanai pun negeri ini. Hallelujah. Kaya paham kaya paham zak mapai ya. Hamzak kuat belok. Kucuk. Haleluya. Abo mong sesegwe syutai kering. Haleluya. Bukuk matung nang belai tong thokjak kai to no hamzau. Haleluya. Yes, bukuk sangamitra. Ang tong thokjak. Yes. Kai to ni mong tei buku sukol objak tong ni bising tei. Bukuk shanti ang belai kaksang otei tong thogui tongo. Yes. Amen. Abahan yang teng. Kai to mong tei buku sukol objak teng. Takuk sanjoy. Yes, ang belai tong thokjak kai to no manai. Yes, kai to mong kusukol objak teng. Buku takuk probir Tripura. Kai to no belai ka hamzagu. Hallelujah. Bukuk gati. Yes, kaitan mong te buku sukol objak tong nini bising te. Takuk somen. Yes. Buku keplai. Kecang. Takuk jiten. Hallelujah. Kaitan mong te objak tong. Buku grisma. Yes, nini bising te kaitan mong te buku sukol objak tong. Buku maya. Kaitan no anilang mau man mabay. Belai ke tong thokjak. Yes, te buku sukol objak tong nini bising te. Buku puspa. Tong thok. Zak, yes, kaitan mong kusukol objak tong te bunini bising te. Hallelujah. Praise the Lord. Bukuk putisa, yes. Baka serang play mang natong di. Kaplay kaitan nini bising natong. Oh, hallelujah. Te kerja, asung da tong thokjak, tay rogle bahay. Tong thokjak yada. Tadi, sini mong tamo kaitan tong thok manise. Yes, takuk pito. Sini mong. Tong thogi tong mori khas rangai tong mori kai tero obose sini mo obose good news sini bisinte homonino pirjago. Hallelujah. Praise the Lord. Tang mala chini lifestyle sing je pro khatung khaja ke tong thogoi khas rangai tongo. Hallelujah. Afro se akai to ni mung a every moment nini bisinte je atong thog mung khas rang mung alai dalang ma abo ba ke borok tebo. Kaito ni mung no, kaito ni a kaplay na buzui mano. Sudir, yes, takuk sudir. Kaito mung kutsuk kalobjak tong nini bising ditebo. Bukuk smriti. Hallelujah. Yes, bukuk onita. Kaito ni mung kutsuk kalobjak tong. Hallelujah. Oh, shekerela ramagara bos teke. Regular.
ang salsapon norong nugya ingya jeprupon laibo payo so norong ni or regular kaito ni kok ni bagay khatung mong te excitement khasrang mong kaito mong kusuk kholob jagi tong norong bising te hallelujah nabi ang thangnai rawo sao tabuk ba sanai sengsaro kabangma na sini mong tongi mano aga seng kabangma samung khlaile mano banika yes kaitan mung kusuk kholob jakthang aboro site kaisau tondia asungsani samung humung rokno soi sini mung jisu je chini bisungo tongo abono suma phurung lainasang yes bukuk ambika kaitan mani belai hamsajak tebo nang hamsajak ngli kaitan mung tebo kusuk kholob jakthang hallelujah praise the lord 제프로 지수 크리스도 동만이 말이치는 미신고 녹사고 아무리 세바라 할렐루야 아무리 세바라 achievement 아무리 세바라 가동 카자니 말이 때그르이 할렐루야 승산이 그봉무 achievement 보기 탕보이 보러로 살버승 무이또 나락바 but 능제 지수 크리스도 아지만이 동폭봉 각상모 아우 니는 스케브 세기 때랑 맞냐 아무 뭘 부름니 승산이 그방맛 achievement tongo nainedi serapsani bagai 승산이 achievement 승산이 그방마 만만이 serapsani bagai but kaitoro Yesu Kristo disi je langma manmani sing hallelujah je keplai na sing je manmani je hamsajak na sing je manmani je tongthok na sing je manmani je khaksangmung hallelujah abono je manmani abo molbrumni bagai hallelujah abte kebo segi telang manya chini aroni tang male jeng theinai agusti ni borok liya tabo kathang kemang tongnai gusti ni borok se hamsa jak kemang tongnai agusti ni borok se hallelujah tini only kaisa bible verse no tising explain khlailai nai only kaisa bible verse no tini serang lai nai te ausrang mungno ti pogya zat ke bkhau sing thewina lai nai hallelujah praise the lord yes bukuk misto angbo tong thokjak no yes tibo nina tong thok mungbai kaiton mungku su kholob jak the yes takok pulin nungmo belai tong thokjak tibo nina tong thok mungbai ke kaiton mungku su kholob jak thang amen amen hallelujah praise the lord only kaisa bible verse ang tinis rang lai nai o bible verse bakhaw theina lai nai okay ti pogya zat kheseng sui na lai nai kanai na lai nai somui na lai nai oh hallelujah ratha karam mokhoro boste keri fading khulok lai na Proverbs chapter 13 Proverbs chapter 13 verse 22 okay koroksa sa kobro by share clarity tinian yago English Bible tini je Bible verse ngeta mo Proverbs 13 verse 22 hallelujah fari palke kaitona hambari na lagarana oh shakara bagara malara bas deki oh hallelujah oh rabara bara bashikeni makara balara bagara bas deki Lord hambai nangana shakaham klaimani bagai ini thui baikani sumsok nakar zaka nini bahan sekak zakman bani sakni bewak hamya hamle zaka lo nang tini kaham kethar hamsa zak mazrak krei ani phanbaya subra jisu nini phanbai se o ratha khara malara bogore bosteki o the live session of nini silo oro je serengmani kok thayab nini kok silo o kok bai lo nini mungsu kusu kholob jago afatini langma slaijak phaima bai nini mungkusu kholob jago o hallelujah hambai nini nukni borong nang sana klaimani bagi afa ang kaham se kathar se hamsa jak se oro je nai tong nai live borok ni sakabo ni thik kathana sarsa borok kaham se kathar se hamsa jak se mazra krei silo jeng kaham se kathar se hamsa jak se mazra krei silo hamaya fananga sa kaham rokno chini sakabo ani langma lo nung lokhlai remani bagai afa mungsa bemar hamya mungsa virus mungsa sakhamya ani sakau keplaing mainya tamle nini bahan sekak jak mani bai permanent healing nengani sakal lokhlai rekha o ratha ko nini thik mani bai
permanent ketar thang na kuplong klay reka. Thank you Lord. Apa lagi tong saka wono kuplong klay mani pare. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Lord ozorani bagay. Obo nini sila. Thank you Holy Spirit in the presence ni pare. Amen. Fighting ke sengtam nukha jago. Proverbs 13 verse hanggang ke 22. Good people leave an inheritance to their grandchildren ni sao. Hallelujah. Jara kai toro tongnai rok borong ni sampoti no. Okay. Kai toro aji mani sampoti no. Borok okay, kogro itam sa ang porinai shona. Borok kaham roke sokba sakba rok ni bagai rangri kelangi tangguh ni sao. Okay. So abuni bagai naidi जों ताबुक जिशु ख्रिस्ट नो बखाबाय पुइतो खलाय सुब्राय हिनि गसिमानि बाय बक कैटेगरी खबजा कामाले बरक काहामनि कैटेगरी जों खबजा का हालेलुया ओके केव गसिमानाय तर दंगर आं बरक काहामसे जिशु ख्रिस्ट होनाय हालेलुया संसार कासे ककथाय दंगो আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয় শুনিছো সাসিং সাসিং তাহলে কতর হনাই কাহাম নাই আ বড় কতরিয়া কাহাম ইয়ানিসা ও সংসার অংখর মানি কক ওকে ফিয়াবা এলামবাগ নি কক তামো যিশু খ্রিস্ট যে গসিনাই রক ওকে যে গসিও আবাহাই নঙ্গো শুনিছো আবাবাগিন সংসারনি কক বাই হিমমানি সলাইলে ওক এলামবাগ তাম সাজাক দং ওক কক বাইসে ইয়াপ্রি সেকে Tebo nini kahamong kognay. Elam bago tamsa, Jisu Kristo ni three bay sumsong nakarzaka. Ketam mas hasinay ang ani Jisu ni three kesarmani bay ani sumsong nakarzaka ang magkosisinay. Okay. Jisu Kristo no bakhabay poito klay subray hini gosima bitamang matangzago. Hagang magkosisinay Jisu no ani subray bakhabay poito klay. Hallelujah. Jisu ni bahan sekakzak mani bay hamya hamri razak hanisaw. 하기양 다웅 마고시 시나이 지슈니 바한 스각작 마니바이 아니 함야럭 함이 탕바이케 할렐루야 하게 따북 버럭가 함 사보 지슈 크리스토는 제 수브라이 헤니 고시네럭 지슈 크리스토는 제 부카바이 포이토 클라이네럭 하게 치니 미숑고 떠레 똥가보 아까 함 버덜럭 증가 함농 남래 사부똥 지슈 크리스토 때 아까 함세 헤니 고시 만나이 치니 미숑고 지슈 크리스토 때 아까 함세 헤니 고시 만나이 떠레 똥 Tangi hin male borok kaham rok ke sompoti wo belai genang angoni sao te a sompoti rok no sugba sagba rong ni thani bahai no ya phari kelangai mano hallelujah praise the Lord nang je aji mani sompoti Jisu Kristo je ya phari re mani a sompoti ni thani je tabuk tong mani je sompoti ni ya phawo o sompoti ni nang ya phari mano hallelujah ni ta khuk no nang ya phari mano sadi nang slaijak mani kokno Jisu Kristo te nang je hamari man mani kokno nini testimony no share khlai di nini ta khukno nini bukukno nini jati masakno tangi himala nang je man mani kahamno nang te khoroksani thani wa share khlai mani bai botomuni yasake bo bahaina abono hallelujah mani mano a sompoti no tamle chini endless treasure pai playa sompoti aba sabo mala bai thang Jisu Kristo se Hallelujah. So abuni bagay no nang tomong no akaham category sokpai kya Jisu no bakhabay poito klay subray hinid go shiwe akahamo nang tomong no sokpai kya hangke. Hallelujah. Borok kaham rok. Bay thang to ganang anguno ungo Jisu Kristo o a ganang no bini sugba sagba jati masagrong ni thani bohay no ya pare kelangay thangay mano. Hallelujah. Praise the Lord. So tabuk Jisu Kristo te kahamengoi a alai dano manai te sugba sagba rong na yapari kelang manai jat a sompoti no dan nang naka sengsara aji mani sompoti kemai thangnai jat a sompoti no dan nang tabu nini thani ose hallelujah ang miabo sauti ni busanai choice tin thani wo okay kaini ni choice thangni ni musungma phadi kai to musungma wo Bocoyaso nang tabuk
yapri shana musuk. Nini soi musuk mani choice da nang yapri shanai. Na soi kaito ni musuk mau da nang yapri shanai. Choice is yours. Okay. Jishu Kristo tei Jishu no bokhabai poito khlai bokuk bai subra hini gosime kahamongo. Haga kaham category o phaiei a sompoti no kuplong khlai bai thangbo a sompoti o tongnai tei sukba sakba jati ma sagrong ni thani bo sompoti ni yafar klangnai nang a category o dota buk ngnai nake ba sungsani sompoti o tongida sarap sakon painai jat arada nang kusangei tongnai. Choice is yours. Hallelujah. Praise the Lord. Naidi bebang lo painai jat mang sungsani political nugu na tini obodol khana obodol oroni thanglayo u aro phailayo painai jat obo limited obo. Okay. Sung o sungsaro tonga happen to sungsani able sungsukna hani se sungha unlimited jagani endless jagani sini thai sini je jaga sini je manmani a bebang paya jat mangse langmabo paya jat je thangmani a thai bo awo paya jat komoi re jat je sompoti manmani obo bahai paya jat bebang se endless paya jat mang hakin nang ta paya jat da tongnai na painai jat da tongnai. Choice ba klaisa suble kisisa suble o kisisa aron se borok busuke kesawi tong buzia ngai kelagi tong layo asa klaisa option asa klaisa yapri asa klaisa kena sompoti na aje manajar. Hallelujah. Praise the Lord. Naidi nang je aji mani sompoti haika nang je yasak mani sompoti Jisu Kristo wo. Hallelujah. O sompoti ka payazat. A payazat ni bagino nini busana mo nang yafar kalang manai. Nini sugba sagmana mo nang yafar kalang manai. Nini jati masagrono mo nang yafar kalang manai. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham bini kairok ma hamzak ma paiflaya. Oh shekara lara makara mostiki. Oh yatata lara bakara postiki. Hallelujah, hallelujah. Serap sefari semukum layana. Akai tani hamzak ma sini saka kuplong mani bagai. Faris kai tani hambai layana. Mangkani ni korogonong yagradi. Kai tani bless kanya musung zagu. Oh rata kara mogore postiki. Neng akai tani blessings up permanent blessings, endless blessings. Pai sompoti, pai azat hamari. Aku receive klanya musung hoi. Urata kara bosti ki. Just ni bokrogo korogo yagradi. They receive klanya kai terza bless klanya musung zak marokno. Oh rata kara bagara. Neng tomono polau suri mano hamung sinia kok bagi neng prayer kladi. Tomono neng manya ko tabuk pano hongke neng je kubui bai suri mani poito klai nini kok bai aboy neng kai tona hambai redi. Oh rata kara bagara bosti ki. Oh shikiri bagara balara magara bosti ki. Oh hallelujah harapa rapa karabaste kere shukorona karabalara bagarabaste kere. Oh shingeri moste kere karama karanosti kere shukoro totolori bata karama karamaste kere. Oh hallelujah rata karama karamoste kere shikere makara bagore boste kere. Hallelujah rata talare bagara magore boste kere. Oh hallelujah shikere bakara moste kere. Yes. Nang tomong na blessings hamari kaitor je musung zakma rok nini langmau nang nango receive klaya musung kaitor ni wisdom understanding abuzi mung rok nang riasak na musung just nini korogo nini bokrog yagradi te kaitor hambai rana ni siangdi a blessings are endless treasure ke endless hamari endless je abuzi mung rok nang kaitor je yapana musung zakma rok no yasak di receive klaya. Oh shekere bagara balara bastiki shukuru makara hallelujah rata talari mastiki rukur. Oh rata kara bagara balara magara bostiki. Thank you Lord for your love, grace, care, protection. Apa je life night ang ibrong ni shako nang bless like a Lord. Abo ni bagay hambay. Nang barong ni nangma wisdom, understanding nang nang kuplong like a brong ni shako. Nang hambay Lord. Biamar kreik nang klay reka Lord. Thank you Lord abo ni bagay. Sumsok bipring sa pan kreik klay reka nang abo ni bagay nang hambay Lord. Oh rapa kara mostiki. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hake bahai feel like tabuk. Kasi relax. Kasi kom na matong kanay di.
kaito kaham bini khairok ma hamjak ma paiflaya oro seng laibo phailayo okay ani makhang ang norok no war ke phunugo te norok bahai no jorar layo oro ani profit mane ani mung lobjak na bagi buya nini mung lobjak na bagi buya o jora kaito ni mung kusuk lobjak na bagi si sengor kothum layo okay so tomun norok credit renamu sungo kaito no seradi okay kaito ni mung simisi ni buku ko phaiten ani mung thaisa laisa jaga pon thepana ta thangdi angni ni mung bo thepaya ani mung bo norok ta thepadi kaito ni mung jisu ni mung thepadi kaito ni mung jisu ni mung so lobjak thang bini mung so kusuk ni selek kusuk lobjak thang hallelujah praise the lord oh shekere makara lara magara basteki oh yata koyero makara malara basteki hallelujah thank you lord thank you lord thank you lord and blessings hamari ni bagi hallelujah nadi ang haini hai sapiro nini bishingte kaito ni mungso lobjak thang nini bukugo jisu ni mungso ongkhortang hallelujah nini nukhung ni malik nini langmani malik jisu Christo se kaito se chubanai kaham Holy Spirit se okay so apni bagai no o orbin ni mung ta khojak thang je jesa thaya phano nini mung ta khojak thang jesa thaya phano kaito ni mung jisu ni mung simisi khojak thang kaito ni mung jisu ni mung simisi lobjak thang o ratha khara moste khere hallelujah hallelujah please ani mung no sanata thangni kemni thanio jisu ni mung no sadi hale nini mung no bahai nang kemni thane sanata thangdi jisu ni mung no so sadi bini mung no se kusuk lobdi hallelujah oh shakara bagara bostiki hallelujah bororok sakni advertise khlailayo sakno kusuk phunongna nailayo please sakno kusuk phungata thangdi kaito no kusuk tondi first priority radi nadini lifestyle nini tomung nini hamari nini bebagono bahake seng sawi tamnai kaito ni mung teb kusuk ang hallelujah aboni bagai just kaito ro submit khlai kaito ni mung simis kusuk lobjak nini bukugo bungsa denomination ni mung nini bukugo bungsa bodoli mung nini bukugo ke khoroksani mung ta ongkhorteng jisu Christo ni mung simise ongkhor siteng jisu Christo ni mung simise nini ani bisingte lobjak siteng ok tirpura haste o jisu ni mung kusuk siteng jisu ni mung kusuk lobjak siteng hallelujah hallelujah ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी ओ महिमा हो तेरी यीशु महिमा हो तेरी yes love in Jesus ni mo love di hallelujah faji sin subrai Jesus ni mo song love la ya na love zak ni mu love zak ni mu oh love zak ni mu subrai love zak ni mu kucuk te kucuk bebak ni slai kucuk ninimu hallelujah yes kucuk te kucuk bebak ni slai kucuk ninimu amen 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 hallelujah age khasrangin tong namle tamnu khasang Proverbs chapter 13 verse 22 borok kaham rok Jisu Kristo no subrai hni gosi jak rok
kaitoni nukhuni borok bai thangsimi gnang ongya Jesu Kristo o a gnang no busa sukba sakba jati masak tei joto lokorongni thanio no yapari klangai thangai mano nini bukhukti ong khormani testimony abo kaitoni সম্পত্তি nini bukhukti ong khormani Jisuni kok nini bukhukti ong khormani keplai kok abo kaitoni সম্পত্তি khoroksa suk tomungno nini bukhukti ong khormani kok kaitoni kathang kok khnawi tomungno Jesu Kristo yapri shepai kya hunke amo thangjak bodoro khobjak phaikya hunke aboni sebara সম্পত্তি kahamno yafarmani tei krei osangsaro ang tomungno 1 crore nono yafar kahangke after 1 month after 1 year paithang painai abo phiaba nung tomungno khoroksa sungni thaniwo kothoma kahamno thangai sawiyo hunke nini testimony kaitoro slaijakmani kokno nung thangai sayo hunke tei kathang kokno nung share khlayo hunke Jesu Kristo ni mungno nung thangai sayo hunke amung a kothoma kaham a testimony no khnawi khoroksa suk borok tomungno buji khangke bo Jesu Kristo tomungno yapri shapai kya hangke bo tomungno mo thangjak mung bodolo khobjak phaikya hangke nung bini thani je yafarmani a সম্পত্তি ale abte kamaya jat abo komoria jat sangsani rang ri sobalai mani abo painai jat bo Jesu Kristo ni kok nung bai thang kaitoro slaijak mani kok testimony a kothoma kahamno nung khoroksa sungni thani tomungno thangi kisisa thaisa phano nung yapari ri mani kha hangke abo baina a borokni langma slaijagi thangnai abo baina a kaisa nukhung slaijagi thangnai theimongo tomoni kathango sokpainai messenger tomoni kaplai sokpainai selengo tomoni busani position sokpainai hallelujah aboni bagino nini thani je সম্পত্তি tongo অসম্পত্তি bai gobangma borokno nung ganang khlai ri mano ha 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 hallelujah praise the Lord nini ani thani je সম্পত্তি tongo অসম্পত্তি bai sing gobangma borokno ganang khlai bano but sangsani borokni thani je rang je সম্পত্তি tongmani abo bai tamo keblo bagi manja tebu se khesara khau tebu ganang nani bagai titamungi thang kamai thangbayo pai thangbayo phiaba nini ani thani Jesu Kristo ti manmani je সম্পত্তি অসম্পত্তি ko paya ja সম্পত্তি obongka eternal সম্পত্তি obongka eternal treasure o endless সম্পত্তি obosung riafarsini yapare baksini bagai te paya jat tebusu kuplongo tebusu kabang ongo sangsani সম্পত্তিকে bagrerek pairerek kisanglerek but kaitoro je nung সম্পত্তি azimani Jesu Kristo ti je azimani সম্পত্তি ob baksini bagai te paya hallelujah anggana angkre gosimana sab tong tabugle omorong no buzi mani yagulo Jesu Kristo paya seke gnang asake সম্পত্তি gnang engkha obone je bujinai rok sabtong angle gnang se nei gosinai ang asike gnang ani aro tongmani ospoti bagai te paya baksini bagai te paya oh hallelujah ang gnang sini gosimana sabtong oh rata karabore mokhara baste kiri hallelujah sabtong ang gnang sini gosimanai ang hamsa jakse ni gosimanai hallelujah amen yes takuk jiten nang belai gnang se takuk pitu yes nang belai gnang se hallelujah bukuk keplai kecang nang belai gnang se bukuk santi nang belai gnang se yes takuk somen bukuk tina yes bukuk sangomitra takuk probir yes belai gnang se amen nang belai gnang se je goshinai rok hamsajak bukugo je tiklainai rok ang gnang se Jesu Kristo o abo muk thango ongsinai hallelujah abo spirit ongsinai abo bebak life o bebak kogo tomungo ongsinai je goshinai rok borok hamsajak tahle Jesu Kristo no sing bukuk bai gosima bai se muthangjago hallelujah yes
bukuk gati nang belai ganangse je goshina ro khamsajak Jisoo Kristo는 제발 bukuk goshi sing matangjak mo sakpai mani hai tabuk nini bukuk je nang goshiwo abon nang nin langma manai bukuk smriti yes nang ganangse bukuk matung yes nang ganangse amen bukuk puspa nang ganangse goshina ro khamsajak je goshina ro abahai nang nai bukuk risma yes nang ganangse halil takuk pulin yes nang ganangse bukuk losi yes nang ganangse Oh hallelujah shakara la ramastiki bukuk maya nang ganangse amen Yesu Kristo wang ganang ni je goshina ra borak hamsajak hallelujah takok sudir yes nang ganangse amen 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 hallelujah praise the Lord tang male naidi kalaisa Yesu Kristo ro sung subrahini goshima bai hallelujah tamkha motangjak mo sokpake tabon nang a Yesu Kristo motangjak mo sokpake a Yesu Kristo tongu tabni ni bisungo tabon nang goshi sidi Yesu Kristo ni bisungo tongmarma ang ganangse ne bukuk shera nang ganangse amen 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 hallelujah oh ratakara magara mosteki hallelujah yes buk takuk joyanto nang ganangse nini family ganangse takuk solmen nang ganangse amen bukuk onita nang belai ganangse oh ratakara bogori mosteki Oh hallelujah rapakara molo romaila rabakara bostekere oh ratakara mokoro masteke yes yes hallelujah amen amen roto kori mogore bosteke yes bukuk drosila nangganang se amen amen hallelujah taisabo tonggo simanai bukuk sita yes nangganang se hallelujah praise ni naroni je ganang Yesu Kristo ti ingmani je ganang abte ke shegi manya arate korma khanti ba manphaya sikok phaibo khogoi manya hallelujah yes bukuk misto nangganang se bukuk sita nangganang se yes bukuk ambika nangganang se amen amen oh ratakara balare mosteke hallelujah hallelujah rana khara modore mokora basteke hallelujah amen amen hallelujah tabu phari next sengnai layano atolon tam sejak to But the sinner's wealth passed to godly himself. Okay. Tini kamu borok saimano ani rabar bagan kerei, ani dalan nok kerei, ani gari kerei, ani nok ni lama hamya. Okay. Komplain kamu mau tongi mano na. Okay. Jemon ani, men nok thai susu kuno bagan kerei, kuno mungsapona ani. Atapnai sangsani ngeje visible সম্পত্তি kerian ya pawo. Okay, elam mga tamsa sumsok ganang haikaba borok sitra borok hamyarok je সম্পত্তি tui enjoy khlai tongmani tabuk sangsani সম্পত্তি gari gora bagan rang burung okay tamsa elam bago aborok bebagno kai torot tongnai Yesu Kristo ni yasa ke je borok kaham engnai rong ni thaniwo transfer khlai rojak nai hini saw aboni bagin saw elam bago nila rang di relax rang di kai to nini bagi chobak khlai tong ni saw kai tor ani bagi nini bagi chobak khlai tong re nila rang di joto je nogui tong mani sengsasa nini ya phawo ya phari rojak nai ani kok yabo elam bak ni kok The sinner's wealth ni saw sumso gnang rong ni সম্পত্তি sumso gnang rong ni kebangma je gnang bagan pho ri pho dalan pho gari pho rang je kebangma je সম্পত্তি tui tongnai sumso gnang rok a সম্পত্তি rok bebag no transfer khlaiei nini ya phau ya phari rojak nai ani ya phau ya phari rojak nai so nilarang di relax di kaitor samung khlai tong Haino hoisoing na nangyable. Ay kaprana nangya. Nilarang di. Oh, rakaramas de kere. Hallelujah. Nang yaparzak na tangi tongo. Palawa simi kaito nono ganang kalay gilak. O sengsarabo kaito nono ganang kalay na. Hallelujah. But, obo important ya, o ganang. O chini life, chini langmani baga important ya. But, nini nangi tongo hungke kaito supungi renay. Just relaxing di. Okay.
Nini tanglai shoni bagai gari nang sugui tongo hungke. Neng gari mannai. Just hasidi. Jisu Kristo ni mungbai. Eren sengka. Sokpai shi tongkani no kongo gari. Goshidi bukuk bai. Hallelujah. Oh shekerela ramagara bastiki. Angkasya testimony na rong na saikan arwan. Ishor pandeh ni koroksa pastor. Taikaba kaito ni samung klainai. Bo ministry means Jisu Kristo ni ministry wo engage sengjak. So botam maklai sande burum no. Okay, kaito ni kok no ya pharai renani bagai believers rok ni thani wo. O thaini te kisa thayo mani girja thana bagai long distance lama thangna nango. Hasal ma. Hagetam nangbo gari je sekepon khungnoi nangi tongka. Gari khungnoi hingkangen tamnai bo o je believer sakab je poito khlaine rokno girja talangnani bagai kalai sakab tlangai manai. Phiaba Ishwar pande aba hai rangganang ya je gari kalai sakana payei gari o dawoi borokno girja talangnani a poito khlainai Christians rokno. Tamungkha borokni thani to yafa pelma kangka abo kaitono lasima singsang mani klayo. Lasima singsak khlaimani klayo kaitono. So borokni thani thangi bo yafa pehelia. Bo saka kaito nini kok thai o borok nango. O borok no nini kok thai yafanani bagai o borok a thayo thangnani nango. Girjao thangnani nango. So tabuk thangnani bagai gari nango. Hambai nang gari arrange khlaire mani bagai. Bini confidence bahinai. Hambai kaito nang gari arrange khlaire mani. Oba hake bo just declare remang tongkha bini bukugo. Hambai kaito. Hambai kaito nang samung klai tong mani bagai. Hambai kaito nang arrange khlaire mani bagai. Oba hake declare remang tuang. Okay. Oba hake salsa salin ya golo hukang kenong. Khoroksa America o tongnai takho kaitor belai poito gonang te businessman bo rang ni bini kuno bial kari obab kari. Okay. Tamungkha abo Mumbai ni kokdo. Yes, Mumbai. Yes, Mumbai. Tamungkha bo o je businessman America tongnai imango nukha yang Ishwar pande kaito ni thaniwo hambai rona ni siangkha mangkha arrange sengkha nei ayang imango satok jakna ni siangkha businessman America o tongnai thangdi nang India wo thangai omok phonano thangai gari pairidi. Okay, zala rjakha deli no phiabo wai sapar kokbo salayaku wai sapor mobo malayaku bahai kele thangai gari pairi sinaya borok no. Okay, thanane ase kono a borok ni thaniwo big issue ya menke thangai je a borok bahake malai kha bahake pairi kha abose problem hungke. So phola ke thar bor tam kha direction kha nang thangdi Indian ticket tandi visa nadi thangdi. Okay, thangai ang direction na Holy Spirit na direction nai ani oba ke kaitar beje pro sajaka bo flight naka phaikya. Okay, phola ke thar be direction jaka thangdi oma hai goliwo oba hai nogo thangi saidi omo phona nangda nei te onk bono tamnai bobai malai khe nang bono gari pairedi. Oba ken a borok pholani direction ba ke India phaikya a Ishwar pande nogo thangka te bono tiklai doro gari suromo talangka ok kuksur sana nailia phaibik dodor hanai gari suromo talangai bo gari nang yesi simi surdi. Oba ke Ishwar pande bini je nang mani simi mo omo hanai yesi surka loge ni cash rang ro gari paireka. Hallelujah, praise the Lord. Tetam saka nang tomono mungsasik nangu hungkangke tei nang kaiton thani sana nanglia direct ana phone khlaisidi nini darate ang thukrai kerikha nini darate ang sakrai kerikha kaitor ana dagi manang America ni khabrumui nini bagi India ma phaikya. Hallelujah, obongkha kaitoni phan nini nangi tongo hungke biang ni sokpai nang sinta khlainani nangya kaitor se arrange khlaire nai nini nangi tongo ke nang wansungna nangya cinta khlaina nangya kaitor se arrange khlaire nai nini samung tamo obukhoko kaitoni kaham no lobnani obukhoko Jisuni mungko plong khlainani
Obuko kaham kok namang sanani obuko ko supply mang nitongni ang katharse kahamse Jisu Kristo ni bisingpe bini thei kosok mani bai ani sumsok nakar jaka bini bahan sekak jak mani bai ani hamyara hamrir jaka bokro saka thei mani bai te ang mono bekhabai poito khlai mani bai te ang mono subrai hiningo simani bai ang mothang jak mong bodol khop jaka ang kahamse katharse hamsa jakse gosit nini bukogo gossip fly mang nitong nini bukogo tomono gari nango ka sadi kaito obo nang sugui tongka hambai nang ani langmao arrange khlaire mani bagai naidi sok pai nai ni langmao hallelujah praise the lord kaito kaham bini khairok ma hamjak ma pai playa tomung nini gari bike ba nok ba mung sasek nangai tong hongke photo print khlai na ka dewala theoi na di yeshi suri sadi hambai kaitor o gari no nangana ro mani bagai o bike no nangana ro mani bagai o nok no nangana arrange khlai ro mani bagai photo picture khlai na di tei declare di tanglut by faith poito se tabuk chini poito ganang rok bai wana ma singsa samung khlai jak na ni sa okay Christian rok bai ni saya poito ganang rok bai se ni sa Christian bumung kalai saka theine mano but poito ganang ang mani abo hongkangke nini bisingtei kaham nukjaknai na nukjaknai so tabung nang poito ganang da engnai okay tei poito bobahai samung ganang poito tei samung okay poito bai samung no borok tamung nukjal seman elam bago ang samung tamno nok kobang komla bukhok no sunogo okay but borok go girjao cherti samani jabra solmani abrong samung engjaglayo okay that's not samung abo nini physical needs ni bagai abo samung but nini soi real samung kaitor bob male poito khlaimani te bukhuk bai declare khlaimani abo so samung bekha bai poito khlaikya poito naji bukhuk bai subrai hini gosika samung okay poito khlaima bai simi neng mothangjagei manja bukhuk bai subrai hini neng gosina nangnai ob bukhuk bai tiklai nangnai subrai jisu nangani subrai gumo bro i poito khlaio ni sao bukhuk bai ko optani waisa pon ongkhoriya jisu se subrai hini but bible tamsa bekha bai poito khlaimani bai te bukhuk bai subrai hini gosima bai se mothangjago so poito khlaio hini bekha simi soita tongni bukhuk sanani sengdi nini gari manna hini neng poito khlaible sadi hambai kai to nangana gari re mani bagai neng bike manna hini poito khlaible sadi hambai kai to nang bike re mani bagai okay neng kai to ni samung ni bagai neng belai kheno excited sadi awa kai to nang hambai nini samung nangana phanang mani bagai goshidi nini bukhuk bai obosso samung obosso real samung okay oboni yagolo te kubon yakni samung abo nang khlaidi by faith but nini first nga declaration se submission se kai ton thaniwo ale hage sengtam clear kha Jisu Kristo je nang ganang mane og ganang nini busa sukba sakba jati masak bebak no ya farik langi mano okay tini sengsar kebang ma kai ton surya ro ganang top ganang a ganang rok a sampoti rok kai toro tongnai rong thaniwo transfer khlai rjaknai bebang kai tor tongnai rok thani ri ro horjaknai oba ani kogya elam bakni kok sumsok ganang rokni sampoti kai toro tongnai rokni thaniwo transfer khlai rjaknai hini sao okay the sinners will passes to the godly hini sao sumsok ganang rokni sampoti kai toro tongnai rok thaniwo ya phari rjaknai so relaxing kai tor bebak no khlai tongo amen hake phadi te asa kolog log rom phasing thanglai glak khaklai narok buji man kana buji khana bla na tinila ang buji man kha ang te kaisa stebo kawi man kha kebo goshi hornai tore tong buji man kha te kai torana promotion review ka tini kai ton bini kok bai ke kebo tore tong goshi man nai hallelujah oh shekera lara magara mostiki thank you lord nini hamjak mung khairok mung tei dolmung ni bagai afatini mung bless khlai nini kok thai bai promotion nang khlai piu ka lo nona buni bagai hambai bibak ni thania farlo obo nini se lord or live session in bising nini mung si kusu kholop jagi tong lo thank you lord jisu nini ka thar mung ka plai mung lob jak plai mang tong sit kai to nini mung tebu kusuk
lobjak sinini hate extend nang sidin lo afa yos khlaidin nang sirmani mung kusuni ba bugrani kaplai mung bai se afa nin thane hambari sano amen amen so jotona hambai kana ma lai phirawana okay kaitor lobjak thang mini khairok ma hamjak ma pai